manen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun ya bida tayo anay. Kapitan Enteng. Marituyang, di mo mo't ibagbaga saan da ka nga isaksakit dito'y barangay Kadnumay, dagiti lang adak kwarta na ti amuyo at tulungan. Saan mo't apod no day nga ibagbagam? Agpapada mo ti trato mi kadagiti bumarangay. Marigrigat man wenno saan. Awan ngamin makukwarta ka. Di mo ibaga ti kasta pare. Tauray kakurapayan a tao, tulungan me. Pensaran nyo kakabsat, tapos din tayo pa ito'y sunatang ngayon kay dangdanggan, tapos na tayo waragawag, ti sitwasyon, para iti sumangbayan na pigsa abagyo, dito'y pagilyan tayo. Oh, ha? Mare, nangag mo di imbaga ti radyaw. Wan, nangagaw. At ka no umay anapig sa bagyaw. Ay, di ka rumrumwaran, Mare. Awan pa'y matudol. Signal number 7. Ibagbag nga rugkan kan, tapno makasagana ka. Ay, mapanakit di makichismis. Na, umadayo ka pailaan. Awan mo't machismis ko dito'y tersino. Awan tamadamang agdengdengegak iti damdamag. Chismis di kayat ko adenggang. San adagita adamdamag dita. Maray, gumurguran samot kadata ni Marituyang. Ay, awan nga rod, Mare. Talaga agumurgura. Gurguraan da kamin tupay a barangay officials. Nay, apay ngay. Saan may kano ngamin atultulungan? Tila mapampanunot ni Marituyang Wan nga rod. Iso aday jay. Napanmanen na kichismis itayan ti kumari tayo ja abagatan. Bay amlatan marikwanang no kasta ti kayat na. O nakasaanan amapan makikaruba, ta sumangbayan je bagyaw ngam dinak matpatpatyan. Ay, iso nga imayak, Mare. Tagumulpi akman iti nga kilo nga asen, tada umay abagyaw. Narigat ti maibusan iti asen no adda bagyo, Maray. Ibagbagamot kano ni Marituyang asaan nyo atultulungan. Apay nga ibaga na ti kasta? Ket idi na ibusin ti bagas, inikan mi man. Gumurgura kano nga rod kada kayo. May agumura Apay, saan ka amadanagan? Apay ko maamadanagan Maksayan iti may sa abutos mo no mapaguram ni Marituyang. May salaang man. Kat nung nagadog ti mangibutos kanya, siya nga puno. Makisayan nga rod iti may sa. Mga bakak tulat saan ka madanagan ba na? Jeep, kasaraitan na kakano ni Kapitan. Pahinga tamanain. Maipapansa kano iti umay abagyaw. Agpasada akpay kuma. Saan ka amabalin nga agpasada, Chip? Taadda bagyaw. Ayunan niya. Ang pahinga ni Nanatuyang. Nakita kamat anapan nakichismis. Waraw, daskan nga agsagana tayo. Taadda umay abagyaw. Kasano nga iti aramidan tayaw? Bagam dagiti ka barangayan tayo nga agtali na adda iti babalay da. Ni Nanatuyang. Rimuara na pan nakichismis. Ibagam ano mabalin sa anin arumrumwar. Matong palang kail. Naskan nga alerto tayo ita. Nanatuyang. Nangal daw kan kwaraw. Saan pa'y? Tadanaskan nga ibagakan ka. Anya mananday ta. Agsingir kayo manan. No pa nagsisingir, nagalisto kayo. Umay ko lang ibaga
Asaan kayo kuman arumrumwar iti balayaw? Tapay, napanak lang nangal daw ijay balay. Mapanak manin makichismays kadagiti ko kumarek dito abagatan. Delikado ngamin ti rumor ita. Tadda umay abagyaw. Mabayak pay. Asidagan dito barangay tayaw. Kat no super tayo paun. Yala mamate. Imbilin ni Uncle Kaw. Anas kan ngawan ti agwalang-walang. Ay, saus kwaraw. Inakit din tanay. Adupay ti chismis ka. Bye-bye. Nanatuyang! Di mo ibagati na ka pinalagipan Mare, umayak manin gumatang iti asin. Asin manain. Wen, adda nga rod bagyaw. Ay, naimbagpay kan ka mare, taamom ti agisagana. Ang ni Marituyang, imbes nga agisagana, mapan ka makichismisay. Di namot kayat ti mabagbagaan. Ay, inton kwan, pabasulan na kami manan ang barangay officials, anang baybay akin kwa na. Wen nga rod kat nagawid nga rodan. Jakpay mo't napalabas ang nagawid mare. Ay, sus. Ay, sapay pumigsan ti tudo. Ay, daytoy sanji bagyo mare. Ay, wen, mare. Ay, makapadanag. Ala, agawid akon, mare. Uy, nagmayat ti maturog ang kail. Ayun na. Bukod tayo latan iti balay. Ay, mayat gayam no at bagyuan niya. Maturog tayo latan ngagmalmalang. Ay, kat mo na. Ay, Ayos. nangat yan ang ramidin yaw. Maturog kami ka na, wantay. Nagko na. Uncle Kaw. Taapay ang maturog kayo. Ha? Ay, Uncle, si kamutin ng ibaga maturog ta. Ay, saan ang mabalain? Inteng, kagalutan dagiti tawa. Maitay-tayab dyan. Napigsamot gaya man ti angin ko raw. Ha? Ay, umay ka, tulungan na. Napadlug ako. Agtugawak may ops. Uncle, saan ka mabaling agtugaw? Apay na. Agpatpatulong ni Nana Tuyang, aw. Naa. Saan ka nuwa makaaway? Na-stranded ka no iti na pananakichismisan. Tunakon ka. Naglayos nga minan, di ta kalsada. Nadyak amot aglang. Ay, sika nga. Ah? Aba. Ay, jakmut amot aglangaw. Ay, malmasta nga rodin ay. Kasano nga amay salakan ta ni Marituyang? Inteng, agur-uray ka no ni Marituyang iti mangisalakan kunkwana. Eh, mapanyanggal ka, wantay. Na, apay asakla ngay. Diyak amot aglangaw yang kal. Jakmat kayak ti mabasa. Di pwede. Na, apay asaan? Agda nga ron angkit ko. Nalipata mo na yan. Ang daya matangkal. Numabasa na ti tok-tok ti agong ka. At sumrong ti agit ko. Ay, kasano nga rodan ni Marituyang? Makamunan ni Uncle Kaw. Sikan. Sika ata si kamot ti kapitan. Sikan ta si katitanon. Apay, awan ti mayat ang mapanmang tulong kada kayo kani Marituyang. Ni Uncle ko ata iso ti kapitan. Nangeg mo, Inteng. Ay, nalipatan manen asikat ti kapitan. Buwan mo't nga minangkal. Iso nga ingkan. Paano pala? Ay, agan-anad ka! Ay, sos! Ay, ananana. Hindi pa ilan nakaruwar dito yung balay. Natinagan iti agdan. Ay na, ay kunakmat nga may agan-anad ka. Maganda at tumakdar. Tinagak lang. Tantak palabit. Aday ko. Umay kantay. Inta tulungan ni Uncle. Sige. Ay na! Ay, awan matlaangan timang tulong kanya. Ay, talaga asanda adungdungwan dagiti official may. Ay! Di kapitan, imbutos ko. Tunggal eleksyon, ibut-butos ka. Itataka sa pulak ti tulong na di matulungan. Ni Marikwa nang imbutos ko matlaang. Uray pasaray di nakpautangan.
Ay, ayan da ngay itadang ita nga opisyal. Ay, nabasbasa akaw na. Ay, paraw. Laban mo nga kanak langaw iti layos. Ay na, imbag ta imay ka, kwaraw. Ikwa, umay da kay salakan. Ay, inururay kayaw. Ay, asino nga iti kadwang? Ni Uncle Kao. Ayan ni Uncle Mau. Naglanglangoy pa ilang iti layos. Ay, saus! Ison samot ng jilumlum na. Ha? Ay, Uncle! Kabaalam ka di pay! Ay, sus, kwaraw. Saan samot nga mo ni Kapitan Tiaglangaw? Ay, kung talaga di na mau. Ingkarkarigata na lang di may tap na may salakan da ka. Ha? Ay, sus, kwaraw. Nalmusan ni Kapitan. Ha? Ay, kabaalam na day ta. Nagbangga tayo ng kang. Tap lumayawit ta ni Nana to yan. Napagod ako sa paglalaro. Ay, sakla ang tiimayuin sa lakan. Wala kasi kamot tisan adim na kadakada. Binaganda ka na iday. Adi ka rumrumwar. Ngam natanggan mo ti ulom. Ay, Dahil nga arabin mo. Nabano ka ka. ay, kunak, ano saan anapig sa tibagya? Lumaminsan. Doon nagkakada kami. Tagmudi ka may sagma. Marikwanan, dayjayan da integ, kwarog kan marituyan. Ay, nagdanag ak itay, Mare. Ay, asino kumati saan nga agdanag? Impilit nanto mga amin tinapan nakikaruba. Wen nga rod Ay, sapay la kumata makapagpanunot ni Marituyan. Leksyon kumakan kuanan, tikas taan na pasamak kan kuana. Ay na, Kapitan, imbag man ta nakalangoy ka. Ikarigatak at tinaglagoy. Ay, tap na may salakan may kaniko arog ni Marituyan. Ay, ang iti nakasupot na awat mo, Mare. Ay kwa, dagitoy relief goods nga itad tayo kan ni Marituyang. Kumplito na kita. Wen Kapitan, kababain mo't akan ni Marituyang no saan na kumpleto. Ay, damagan luluan na pa dagiti ka sa pulan na. Wen, Kapitan, Ay, di ubay-bayan ni Marituyan. addan isaang mo, Mare, tapno saan kan amabisinan. Ha? Adda bagas kon, Maray? Wen, kan 5 kilo day ta, Ay, dyan ngay sidal. Adda, Mare, kumpleto. Ay na, kunak, ano sandak adungdung, Maray? Apay kit din asaan kat insalakan da kan ni Kapitan. Kas tamatan kan ni Kwaraw. Tapno saan ka amayanog. Ay, Maray, nalayos nga mingge balay may. Yak na ingato dagiti badbado kan ulis tanapanak na kichismas. Agkat anya ita, Mabain akong amang ibagapay, Maray. ibagamon Kano adun tinaitulong yo kanya. Ikanda kanto iti ules. Badbado kantad dumapay. Ni Maribanang timangted. Aya, Nana to yan. hmm. Antoy nagitibat badaw kan ulas nga itad ni Antibanang. Ay, barbaro mo lang dagita. Na, unay kan, agsapol ka pala iti barbaraw. Ini kan na ka pa iti ulas mau. Tapno saan ka kano amalamisan. Ay, Makitam day ta pa nagayat na ken ka, Mare. ay, ala. Ibagam tong arod nga agyaman akin ko na kwaraw. Nalpasen ti bagyo, Mare. Naulimag man ng taglawlaw. Wen nga rod, Maray. Kaslaawan na pasamak. Ay, mayat man ng ti Serna at ni Apo Init. Ay, kukumaray. Ay, yaw. Ay, kumusta kayaon? Si Kaki di ati kumustaan, me? Wen, ngamen, nalayos ti balay mo ide. Ay na, kukumaray. Agyaman na kada kayo tasandak abinaybayan iday. Siyempre apay kumaabay-bay anda ka, kat agkakabaranggayan tayo. Kan agkukumari tayo.
Iso asaan da kami arumbang aguraan Nangruna kada kami nga opisyal. Kadida ka magbaybayan. Nangagmaw, maritoyang. Ay, uwan maray. No bagbagaan da ka, dumngag ka. Tapan nang isakit mi day taken ka, wan. Uwan maray. Thank you. Ay, nanatoyang. Amom itan. Tapno saan ka may sakma? Dumngag ka kadagiti opisyal iti barangay niyo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakay suna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pagklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.